Now it's time for us to show you a simple relaxation exercise. Find a space, an area that's comfortable for you. Stand straight, shoulders straight, and make your body and mind relaxed. First, listen to the words, and next I invite you to join in. Hākina, hāputa, hākina, hāputa, ko te tū tamatāne, ko te tū tamawahine, tūwhera kia ranginui, tā maua kia papatu ānuku, tiki ngā kete o te wānanga, tukuna atu ki te taiao, me hoki koe ki uta, whakatau ai. Tukuna atu ki te iwi, whakahokia mai ki a koe. Tihei. Wow, how did that feel? Really, really good. Nice and relaxing. So next time you might want to involve your whānau. It's a great way to relax.